kaunti-inĩ ya Nyandarua, na nĩ atĩ atongoria na anyiti itemi matiganĩte nĩ magĩthingatĩte na makĩria family iria cigĩikara andũ makĩrĩ na wathe wa gũkorwo makĩhĩmbĩria na makĩria rũthiomi rwa njĩra ya ciĩko, na nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩaranĩria na makorwo makĩona na njĩra njega ya igongona rĩa gũkũngũĩra kana mũthenya wa cukuru-inĩ wa Nyandarua kana mũtumia mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau nĩ hamwe na anyiti itemi angĩ nĩ maugĩte atĩ mathomo makaũri na njĩra ya ciĩko nĩ mbatarainie nĩguo andũ othe makorwo makĩhota gũkorwo makĩiguana na njĩra yagĩrĩire. Leo hii niko Engineer School for the Deaf. Hii wiki yote ni ile wiki tunaangalia yao ya wale watu hawaongei na challenges zile wako nazo. Wazazi wengi wanaleta watoto hapa, na kwa sababu hawataki kuhusishwa na kuonekana kama kuna mtoto kama huyu, wanawalete hapa na wanaenda kabisa. Kwa hivyo mimi nawasaidia sana, nalipa school fees, naleta chakula hapa, na wanunulia hata nguo za kuvaa, na zile challenges zote ziko hapa na ya kwamba kuna watu wako na ulemavu wa kusikia, hawana shida yote, ni tu hiyo ulemavu, na wafai kutengwa katika society. Tunafaa tujue kwanza lugha yao inaitwa sign language. Na tunashukuru sana community, mtu ambaye ako na ulemavu kama huu kwa hii shule ya Nyandarua, ujue huyo mtu ni mtu ambaye anahitaji usaidizi kuendeleza maisha yake, kwa sababu yeye sio mzima, si complete kama wewe. So ni community msupport wakati mnasikia kuna jambo fulani, ama ukiwa we ni mtu wa community, take time ujue kama ni kuwasiliana na hawa watu, at least unajua zile vitu basic, salamu, mtu akikuomba maji ambaye ni deaf utamjibu namna gani. Na nĩ gũtũmũkĩte gĩcanjama mũthenya wa ira taũni-inĩ ya